Wamejipanga, walikuwa wafanye mkutano leo hapa at one time. Kwenda huko na one time yako. In the year 2022, Simba Arati, Raila Amolo Odinga, Matiang'i, Dr. Fred Okengo Matiang'i, na walinge timu ya Matiang'i akarokiri Simba Arati, my brother. Simba Arati uroka Matiang'i, my brother. Pagakora chi campaign gweta. Bali muinyo letentu abwate Ezekiel Machogu Kisii County. Utalenge cheche. But kabisa Matiang'i wakabwate Simba Arati. Pakaorokyo obwa Tobia asibaro babere. Mugusiaga akekuru Kisii County bagakira Simba Arati chikura. After child Simba Arati aswega siae Matiang'i akakwiti akaramba abwetu. Kera chijenzi ose abasaye ba Kenya bamwete ngati atogende amandamano. Diete eli muligacha. Dira konye nse. Elulire dia Dr. Okengo Fred Matiang'i. Na kirete eli diachete. Kero amangane amasoma italenge eshida. Tuabwato bokongo kabisa igori y'abantu bakwibira amatemu. Diete ligasoka. Ya Dr. Okengo Fred Matiang'i. Kero tuatagete turusi TV chirichi analog to swift digital. Eliete eli muligasoka. Elia Dr. Okengo Fred Matiang'i. Enchere yo na buli yetaliji ya Matiang'i ya sogete kero tuabwate chi protest Kenya wete Kenya ngima. Naliye asaba saiba lengi diete ya Matiang'i ndeli gasoka. Ndete monyolenga kwa Matiang'i uchire ngumbu kwa kolega ya America. Ta bwate shide ndeyons ta swe ta chage tukusumbua Arati ta chage tukusumbua Nyalibu ta chage tukusumbua Ruto akaende bintu bya yako korabia mpake kelele tali yali yasoga tukurwa saba sai nali mungwando je ibwete lyo giri abasai kurwa saba sai abantu bonse Kenya ngima achaka kumurangelia akacha kubulikiro giki kibo president bono bunaro bonera. Now esababu naro rumugano yonike enyanda momi ya sore gusi mugwigwera Fred Matiang'i bobe neke yako ganda straight away to Simba Arati de demba kire clip gram you. There's nothing like a community producing a candidate, somebody who is running for the presidency of Kenya. You see, you cannot be elected president of Kenya on the basis of the Kisii votes. Ekilipo ekyo kioro Raila Amolo Odinga na Simba Arati bali Kisii. Ekigya tete iba tete gusia bagakwana mangana yunga Kisii ntobwati numbers kira konye Matiang'i ru president. Iba atualete press conference yeju ekero Matiang'i atangasirenga nguchikuburi ale kiroko kyake kyo president. Kero kiri munda chakira kumukwana. Raila agacha Kisii agatorama agatena Kisii ntobwati numbers kira chi kubeka Matiang'i president. Nduwe bolete maswali amanga across. Raila yaro chibwate chinambe chu na irete chikulecho. Kurmate abantu babwate chikura chiao ni irenge chire babwate pakote bangamba babwate namba sinyinge. Lakini unomo Kisii tukamanyanga ntuma yete chinamba chitu njisa yes. Lakini ntoli koleta Matiang'i serero mu Kisii. Na senge njoli etali yaye ili yaru asabandi gweta. Abasai abayikoyo abagere bande abasigise bande abantu kuri Mombasa abantu kuri Kwale Kenya ngima ya mukwane nenga Matiang'i tegete ne intu naba Kisii to gayitabera namo tugatebanga Matiang'i yo nabo tuangete iko bona lene Matiang'i agacha Kisii ka gutwale nduko kumwe umukami nchomo nyene nkayubya sana ngatebanga Simba Arati lote na Raila ntubwati numbers finally baachira amo basoire egrupo yamo yoko konya Matiang'i akagara Matiang'i garajete asade nitatanga ni kuru kijauli nesi office ya Simba Arati nenda kereweka office ya Simba Arati bagasokamo bakagenda stadium. Mimi naomba ndugu yangu Fred Matiang'i, tunataka tukwambie toka, tembea Nyanza, tembea Rift Valley,
tembea Coast, tembea Central, tembea Eastern, tembea Western, tembea Northeastern, tembea Nairobi, na uhakikishe umeongea na viongozi wote wa nchi yetu, tuhakikishe kwamba tumetengeneza Kenya ambapo sisi pia tunaketi katika meza ya uongozi. Gusigaiga manyamira nyamira abantu bamwati chikura ebale 1400 abantu bawake kura nyamira n'abantu 1200 aiga Kisii County tobwata chikura 1700 abantu bawaka chikura 1400 abantu baminto mnamoko ruga abasaye bisa sitobwate elimone kura yoka ntoiwana ine egendo kyomwelyo Gusii nintegetemba sabe maitentuwa bwatu muwakanya chae toka motubekera eraundi yeye mnatoka tubekera Matiang'i ntaetemba sabe mwensi oso wanje kwaino montonde bwensi otake kura onganye ko Gusii ngatebanga bono Gusii yakira amu bila nyenda mwamu bila mangana ndozi bila bitina amatukabire ngagaera abere simbarati uyo gateba Matiang'i mpaka usudia mama gwerekero gokele ile shughuli mliona jana ambao tulikuwa na Matiang'i. Tunataka tuambie Matiang'i ile chama ataweza ingia na ashinde kura ni ODM. Tokobora nenda Gusii n'abasaye nenengi kyaba kaiba gosa na Matiang'i nenda chukukwana ika tukairanga naye chacha lakini simbarati sira salengi kumbe bono Raila Amolo Odinga kibate betenga mugusimba kwa numbers kibari na simbarati yabo Matiang'i akaigwa agatebanga ntuna basani tukuligi kerasti yo mukami na bate atenga mangeli baga ngende ndiki abasani bande kurushika bira chinde bango koboko Matiang'i akanakalia bayikoyo akalikia ba Sigisi oligira abantu kuru Mombasa ochira bagero oligira abande bono mburu yako genda mambe actually nende kuchukukwa ni abande apakabwata abasani bae Matiang'i akuli byonzi nechina ambako ligichichole egera at least ochikobori president enyare kanenga na abwati chinamba chichieto chokomyukirera na Ruto bono nga yiko rulendo muliro wabere Gusii chiro ya sambiro ema gotoka nga simbarati agukwana amangana atalimacha nyaiwe amangana ayutalimanya kereze tubwate candidate to mugusia okuliya abasani asa abantu bate tugwakira Gusii chukura mono nabayikoyo simbarati governor chole no Gusii nga yinyanda mwamu yarwete okukwana injere ngabuneye kumeta na babasani tubwate abasani kabisa tubwate bakucha Gusii kura chukura Matiang'i juzi agenda tika kashaka tale ngo ondete yo muramite onde mutayete tuta cha akagenda bya kabisa akakuru mukutano akaire na boy ondata bwati shida nere nonya inkaire ndi kurueranga bono abasani baye gucha Gusii mbabwato bokongo gucha mpake governor nyane chole n'abantu kubatisha na akorete video kerende ngote y'abantu kero kende ngote y'abantu nga ekshida mono moni ntangani yale tunarati Gusii no korete chiguni abantu bagocha bakurwanjise kibawita abantu anyhowly inga kwakwene simbarati njerenga atagokire hono bagogwita pono mpake kwikirango gutena kabisa gote abanga one time gendo kiek nga totacha Matiang'i kako gendo bande era buya igo akogeniwa mboko muke basane baye bagocha Gusii
Bono te toko tebe Simbarati. Inkwani go tuwa tali Gachagua wasereti. Gachagua kulusobo abwate milioni ngapi? Hata bata to wiki milioni 8. Ndugu siya toli milioni 3, milioni 2. Gachagua na bata basani bande tale bakusibuka paka ba kampo. Tali ntutweka toka ndiku kwa kina babo Gachagua abantu na banki. Ige Gachagua kera tuku muimuka nga tuku mu attack tuku muramo gosita bina no muikwege tuku mu attack ekoro nga nduta kredi Fred Maya tali Gachagua wasali Fred wasali chikura ubusani buli bwa ya cross nero gusalidi nje bunando chegendeke Simbarati atakita chiko support wa buli president Kenya pone kabe bati embe sale Matiang'i kako kurangira kuna abananchi mapema bona aruchinga go ikasali egera tonyole anyole libaganga nero guchuko tigara bieko leke ngozi kire gorale nze no gamba tukugamba mpaka matukons Kenya nene chinga kinchiro emyaka no bwate Matiang'i na haboli boni gara gende emyaka 10 yesu kubwa emyaka 10 Simbarati onye Matiang'i ro president na hali bagari ya gondiro ensi oboli myaka yawo na ayo gukoro diondaje kiruko ikubo bengo yo mino sokire ngana yegwa soka ininya namba muri gukwanira butambe kiroko genda chichiro kwa genda chinka ininya namba muri gukwanira butambo de abande nginya namba mnembe tiga ensesa yo myonde kiao kire tiayoke ahe ya ukiyo yo bugavana kiya chete na hanye bwaterere nali gusaba Simbarati na Matiang'i mukuriga siam mukonyane Simbarati usiga iga angabono Matiang'i tabone tugocha gusia gwaka campaign angabono naye bwate banga Matiang'i ntigire gusi na bwaterere onyonka inugenda igoro ntigire nka ubwate gusia onyikirikiri babo soru mbanyigera ubwate kabisa bakira lakini bonera abanga ayumusani yo Matiang'i kabisa bwate sijyo bugavana nene nayo guchukumurwania ekerate nenete kubuli president Kenya mpaka kumusalia basani nego ngwangwa tema kuri clip yo koro kinga no le mosfu lakini abantu mbatetenga mabere gaitekire tokubucha channel yenanya ko nyerosi ne video ntanga na rosiria ngosaba bali mwenzi moko watch mukuneke matorokeli mo subscribe mo comment sa comment section njeji video chane chonsi ngubikande namboro bali baraga ngo support channel enamba yo mpesa nereyo bali baraga ngo nkwane na kongereza mangana abira atatu nyali kumanya what to do ga se channel ye haki ngagresim go send text ndiamula sana nyasawo seseni